مرحبا. ام به درسك نو دیسا به هفرنه. ام ایرو بلاخواه لاتیمولوگین کرد بده. ام دبیجن اول گوهمه او دبیجن نو گوهمه الویدیه. زانی؟ ها او یا هی کیلومتر کردی به ترکی فری مدکن. اوجی تشتک herhalde خواستری عقلی بندست دایه. اعترابی زمانه که به زمانه که جی آلی زمانی هاتی قدخه کری و تو فیریوی گلی بکی اب نزانم جان یعنی جان کنو که دل قلقینه امی ایرو هول بدن واتایا پیوین پیروز چه هاتی اساس کرن پیوین اموکو پیروز دزانن چه هاتی اساس کرن اف هم یه آلی اتیمولوژی ده هم آلی فیلولوژی ده هم جی آلی دیروگی ده پیشیامه روناهی بکه جبریان هاجی مگو ام دوباره بیجن هر پیوک یا کردی بلگه یک بوازبت یا دیروکیه هر پیوک کردی گوتنه کردی بلگه یک بوازبت یا دیروکیه نه اف زمان به چه منطقی آوابیه ذهنیت اف زمان پیک آنین چاوا دخبتی لجیان چاوا دنیرین جیان هنگی چاوا بی پیروستی چاوا بین خوده پیغمبر عفت عرض چاوا ده هاتن چاوا هاتن پیناسای کرن امی دوی درسه ده حول بدن لسر چند ناوا برجنگان به مسئله صافی بکن یعنی جی چی رو بکن اولو دست پیکی ما برای نهاجی پر جاره گود ام دوباره بیجن لوی ده برجنگ برجنگ اولو لوی ده صفاته صفات ترکیه ها بیجنت بیجن صفات ام بیجن بیجه مجارین دیجی نویسن دیم دوباره بنویسه بیجه همانو کاوران اوه که ده هر نوبر ده هات بیرامه همه بنویسن حوالا جی پر پیشنیار که همسا و بشه دا گیرن آلیه ورگره ده قصش دستمت همه حول بدم که حوالا نوها ام جناب خوده دست پی بکن خو ده اب ناف پر جداتر تبکه یعنی جهنا جداتر تب بناف کرد مثلا هند بیجا خواد دا هند بیجا خواد ده هر کس اوه که حاصل گرد دفو که بیجن یا دفو کن جدا هنه احتماله که پر مازن بلیف کرنه او یا اصیل خوده خوده نه ولو پرگالا راب را دم پر در سر دابین پیف چا ته پارچه کرن کومبیناسیون چا گات نه چا پیف چه کرنه نامه حول بدن دوی منطقه ده و آوا بکن چی بی پیف حاله حاضر جره آختی گوت خطی گوتن آخ اف چی بی حوالنو وار فکر ام بیجن يعني بدقة لما بقى بينجبو بخويا هبالو ام بيجن اخ كوم كيرن هبالو كوم كيرن وار الفيديو افوار هبالو وار اخ وار كوم كيرن هبالو احتمالك كمتية دياردك يا كوم كيرن
ام بیجن کم کرن ویدی کمتی دیار دکه کم حوال نو مجارن دیجی گوتی نه ام بیجن yani rastiye kemtire jiya hey kemtire jiya hey mesela em bejin gerdune befikrin parçak ye gerdune ifade dike dubara em bejin ve de em bejin kısmek yadı çiye havalno yadı diye de em dizanış xaçiye de dayike de fekemi komple binvisin de em bejin dayik li vê de ev nav ji me re çi dibêje wateya li peyvê hatî çawa stiyên zamanê berbanî çawa wate li peyva Xwedê bar kirine Xwedê çi kar kiriye çi îşî hatiye rastî ew il ezmana il erdê ye çawa çê kirine mantık hingê çawa dixebitî çawa li pîrûstiya dinêrîn pîrûstî ji bo çi bîn Emin abi öyle bir kefet dikene havalım. Naha komkirin var. Xwa. Var. Xwa. Lvede heye. Dinavbera var. O dede heye. Havalım. Hunzanı denkçeker guherdarın. Pir cara ev dikarin weko peywenci yani avakere peyveci were çekirin. Yani bu ahenk çebe mesela denk were avakirin encam da jibuji. Uyadıcı jibu kemtiye yani kısmeki. İhtimalik mazın vedik ham binerin ka vatayali peyve barkirin çiye ev kısme anji peyv çeker. Yani vedi peyve çetke. Yani peyven de avadike. Ahenge çetke. Nama go ahu var. O de. De. De çiye? De daike. Levede çi dibeje havalo? Levede jimere dibeje daika ahu var. Daika ahu var. Ev Xwedayê mêrantiya wî di zihniyeta me de halê hazir bêguman o li ezmana o ev dinya ava kirî û xira dike û qederê li ser enya dinivîse û cehnima wî heye û cinneta wî heye û axireta wî heye û her tiştê wî heye em espiriyekê bikim got dijî koçer çûn ber stiriye stiriye raş kem dibêje stiriye mazin wisa şewkê we hene got bere derbas bîn got yekê şêkîre got baqiro ev çiqa kêrka Xwedê tu je holê va stiriya hemiya tûj dike got ya digo ma kêrka wî tûj e got nixwe got hema dibêje tûj yani ew Xwedayê hema ew em bêjin navê hema dibêje tûj û her tişt weke wî çêdibe çiye hevano ji beriya mîladê bi sed hezar salan wî wa insanên hingê jiyan dibîn di em bêjin şaristaniyeta zamanê berpanîr de jiyan dibîn wan stiya wan mirovan wan zanyaran çawa pê nas kirine ev Xwedê yani çi gotine got ne dayika û war û mê dayika û war Xwedê ev û mê ew qas zext li ser zihniyeta me hatiye kirin êdî wateya li peyva normal hatî barkirin jî em di mejiyê me de hatiye guhertin mesela reş spî reş ser bin ser hatiye diyar kirin mesela işte re bêjim cara tiştekî bêjim
حتىش بریا demek pir kurtçi mi digo qey ev naf nêre tamam mi digo xudê mi digo qey nêre gelo mi digo çima neguna xweda çima navek salê nekin neyse tamam temaşet ki mesela Beritani Ayşe Fatih Hemi çi tedaviya wa hevalno? Denk çekera xwayî tê tedaviya wa. Zaten denk çekera me ye. Yani xud de. Dibêje dayika axu war. Bel. Mevsa fikir. Naha emwerin ahura. Hon dizanın ev ji zerdeşt wekî bi zerdeşt hatiye binavkir ama pir kevintire hevalno. Pir kevintire yani ev zaman ji awesta jî ji zerdeş jî ji ahurûmaz jî ji xuda jî hemiya kevintire hevalno. Yani em vê wisa fêm bikin dizanî yani hin jêder em ji xwe re wekû jêder qebûl dikin ama ev şaştîne. Jêder hêwê vetir e. Jêder ji beriya Sümera ye. Jêderên piştî Sümera hemî bi pirzgirêk in. Vê wisa temaşe bikin. Ahura hevalno. Ahura çi ye? Ahura yani dualiteyek ya dibêjin ola zerdeşt e. Olan vedê binivîsin îşê me pê heye hevalno. Ola zerdeşt e. Xudayek du xudayê wî hene xudayê qencî û xirabiyê yani ahir û mazda xudayê qenciyê ye ahriman xudayê xirabiyê ye ahir û mazda xudayê ronahî ye ahriman yê tarîtiyê ye ewsas dualîte yani di dotî dualîte hevalno em niha navê ahura binêrin ahura çi ye heta demekî nivîskarekî ji min re digo ahur û ahriman nêrin yani mêrin stahecî veya muga nizanim hemû tiştê me ji dayîk û bapîr û dapîr û bapîrê xwe bihêştî mêne ana temaşe bike hevalno ne hevalno ji beriya niha me pir gotibî di parçekirina peyvê de me gotibî di zimanê Kurdî de peyv bi dengçêkeran dest pê nakin nikarin dest pê bikin ji ber ku deng çêker ne radengin nikarin peyva çêke ha ew peyvên bi ayê dest pê kirîn ya ji we hatiye êxistin di encama qanûnek zimanî de hevalno pir tê gotin bi demê re filan tişt ketiye bêhvan tişt ketiye ev dereve di encamê qanûnek zagonek zimanî de ya ji pêşiya ayê êxistine dema em rabin radikin ya tê em yayê lê zêde dikin ahura li vê dê feke ahura li vê dê em çi dikin em yayê lê zêde dikin be yahura yahura nav cehnavê nîşanê ye nanî cehnavê nîşanê ya çima hevalno hirama ahura ev li vê dê çi hevalno heyînê sembolîze dike heyîn ev dengçêkera spehîtayî ye ev ra ye van ra ra heyîna spehî ya ra heyîna spehî ya ra heyîna spehî ya ra yan jî em bêjin rayê spehî ya heyînê em de heyat binivîsim hevol îşê me pê heye heyat îşê me pê heye heyîna spehî ya ra heq jî em binivîsin heq heyîna spehî ya
ya bnere heyin asbahi ya ra. Tamam. Mazda havalno ev dayine herhalde. İhtimalle pırmazın dayine. Hamzanın peyvusatı parça kirin. Zayna mi. Zadara mi. Yani em beyanj yani bejin meya zadar. Heyn asbahi ya me, heyn asbahi ya ra, ya meya zadar. Havalno em hatın melek. Melek. Dersa pişti ve havalno em beşa lekira dedin. Beşa lekira beşek direce. O jilingeki havuka kurdi peyvu havuka kurdi lingi heri giringe. O lingi hali hazırdı zamanı kurdi de heri sakat jimayı yekji eva. Lüve de paşgir و peşgira emi bidin. De paşgir و peşgiranda hon zanen hemi paşgirada paşgira ek heyet zamanı kurdi de ek. Yekdar. Yekdar. Paşgira yekdar vano. Çi dibêje ek? Dibêje em serpeyvekî her ji bo em kar bibêje sana. Dibêje gelek hevano. Gelek. Gelek. Hevano ev gele. Gel çiye? Ev çi bi bilinde. Ev çi bi hêze. Hêza bilind. Hêza bilind ya behsa wê tê kirin. û yek. Yek. Lê dî yek hevano. Yek. Ev yek. Lê de em dedi درrawşekî de ev tê pêş peyvê jî wekû yek tê pêşî peyvê. Lê de gelek gel ve de yek gel. Yek gel. Cuda tê nivîsandin. Yek gel. Aynı işte hevalno. Darek darek hevalno ev vê de paşgira kêşanê ya yek dare. Lê de yek dar hevalno. Me got ev demal وەکو پاشگیر تێ بکارانین ئەکە یعنی یەکدارە دەما وەکو پێشگیر تێ بکارانین یەکە من جارێ دیژی بەس کرد بیان وێسیلەژی بێجە هەبوون نا دەبێژین بەحسا زەحفێ پرێ دەبێژین گەلێک گەلێک هەڤڵنۆ ئەف گەلێک دەماتە دەنویسی دەماتە لێدێ گەلێک دەنویسی دەبە یەک گەل یک gel. Türkiye bir halk. Yani çe alaka hem de yekdar ranine havalno. Zani. Cibu bibe yekdar gerek ev bibe ek havalno. Demek bibe ek. Çünkü ev ek. Ek paşgira saskera küçük dara. Dama tep paşnav Nav jil rastiya hey küçüktür nişandı be. Darek, serek, malek, halek, jenek, merek, keçek. Jiya hey ra küçüktür de nişandı. Neha emvarın peyva melek. Mel, melek. Mego hevalno ek emet dersa pişti ve de derbaz üye beşa lekiran bibin. Dema vataya peyve dukara. Saskere yani paşgira saskere dama hejman ili peyve bardike yani yekdardike henge paşgira keşaniye bakya misal em bejim da rek ya yekdar hevalno dar heye ve de dar heye dar dama komkirin ek. Dema ta ekelek bart ki em dizanın ev dar ne 3-4-5 dehin yek. Darek. Ama dema em dibêjin pîrek hevalno. Pîr ek. Li vê de wataya peyvê dikare hevalno. Wataya peyvê dikare peyva pîr Ajem bejim berjenga pîr türeh dike
ناوکی دجی در تیخه دبه ناوی پیرک جن یعنی پیرک یعنی لویده ساسکره هوانو لویده یا کشانیه لویده ساسکره نه ام دوی روناهیه ده لگور وی زاگونه وانن پیوان ملک لیکولین که لیم ملک رابکن هوانو ملک مل نه مل هوانو چیه بلنده میه مرکز می مروف yani اون zaman برای ما پر شیروایی گم دوباره ناکه مرکز می مروف اف چیه وانو بلند اف چیه یا بحثاویتی کرن ام بیجن میا بلند یا بحثاویتی کرن یا جی مروفا بلند یا بحثاویتی کرن مل اف چیه اف پیوا خوریه ساده مل اک چیه اک پاشگیره هوانو اما لویدی چیه لویدی پاشگیره ساسکره لویدی چی پاشگیره ساسکره چما واتیا پیوه دکاره جی پیوا خوری پیوه نو چه کریه کم کنن اک ملک دوی حالی ده اک پاشگیره ساسکره چیه هوانو پاشگیره ساسکره مطلقه الویده مروفه بلنده الویده بیجه مروفه بلند یه مطلق الویده بیجه پیرا مطلق پیر رو بره مطلق زیرک و پیرک و گل پیوینو سهنه مطلق ام چید بیجن هوانو ام بیجن مروفه بلند یه مطلق انکر ترجمه را گوتنه نه ملک خودیه شی عربیه و هر تشت عربیه و وکی شیری دیوه آیده وایه و شخوات تشتک آیده منامینه نه هوانو امورن ملا انا یک دخینه نوی ملا هوانو ملا عینی تشت هوانو مل اف آیاداوی کم کرن آیاداوی زادارتیاوی دیار دیگه یعنی او زاداره تواندک مروه بلند مروه زانیار مروه عاقل مروه روشن بیر مل اف پیف نه پیوین اسلامیت نه هوانش بر یا اسلامیت 100,000 ساله اف پیف جبو برجنگان هاتنا آوای کرن تاوس پیوا یا جنب برجنگ هوانو من بده برجنگ گوتی قابرم تاوس چیه واتیا ناوی تاوس چیه دم ام پارچه دکن دوباره لحف دادن چه درد که بهولی اگیش بره هوانا را بیجن تی چالک هوانو بینه کردی ده تی هیا چالکی ام کارتینه ام تفگر جبو ریب کارتینه و ام کرن جبو کاری بو کارتینن اف هر حالی ده هینی پکاته دیار دکن یعنی خطی نواین زراف یش هف ودقته نهانه ام بیجن مروف زادار یا وارو ستاره یعنی حمیه ام بدی بکرتایی بیجن تکوشینا وارو ستاره احتمالك مثلا في طاووس ووس يعني جويس طاووس مثلا قرقة عربي الكلمة رينشتيا احتمالك مثلا في طاووس يعني تيكوشينا مروف مي يا وارو ستاري وارو قند وارو باجار ستار هون زانن جغرافيا طيبت يا مروف لسر جيان دبه يعني ام بيجن مال ستار او وار ولاته یه هریم مزنه دناو ولاته یا شوی که چیکتر ستاره جیا ویجی که چیکتر ماله خانی یعنی ابو صحت یه بکنه نه اولو امورن پیوا اول ام نخواز زده درج دبا اولو پیوا اول
ناجمرت بيجن اول دينه اول دينه وصاد بيجن احتماله ki pırmazın havalno peki ol bilinda mazın لهرما بوهتا لهرما اصل جیان بیم یعنی جلی دایک بیم بوهتا جقتن خانیه را دگوتن اولی اولی باشه اولی چیه؟ اولی هم بیجن اوه خانیه که یا سروی اولی دوی واتا اب چه سمبولیزه دی که هوانو هل بلندیه اولی یا عاید بلند عایدیتا بلندیه یا عایدی بلند yani çünkü kat بلندیه diyar dike بلند لویدی مگود پیف به denk çeker dest pey nakin ve demi ihtimalle pırmazın ve de hol heye hol zanın hali hazır emş meydana kiret bejin hol جبر کومد گو ترک میدان بکارتینن میدان نه کردیه جبر ام چون نزانه ما هول در هول آنی گوت میدان درستی دم میدانه کردیه او کردیه که خاص یعنی ای هول جیل ویدی هول چی هوانو هینا مزنو بلند هینا زور yani پر ضعف مزن یا بلند باشه اولی وکو یان اف به اولی هاتیه بناف کرن هوانو بلندی یا اولی به هاتیه بلند کرن مثلا الگل ما باجاره که قریها بیجیره جهه کسا تحتی و ساقت قد سر هفاف چی کر بین موی روژه وین تنت دجی بلاف کر جیره دگوتن اولی ملک یعنی اوه ملکه اوه جی خانیه وایا اولیه وانه ناوی وا چیه؟ ناوی وا اولیه جهین ملکه قطن ملکه بناین ملکه خانین ملکه یعنی یه سر قط و تلویده هوالنو اول برجنگا kesin zanaya tekilik yawe وکو دین نینه دین بخواب دینه هوالنو دین ام زمینه بیجم دین چیه؟ ام دین ها پارچه بکن اف گشتار هوالنو اف عایدیتا اف داینه داینه عایدی گشتارد داینه عایدی گشتی عایدی herkesi داینه که یا عایدی herkesi yani باوری herkesi usatı gudun ev هول هوالنو نه ناوی اوله نه دینه نه ناوی دینه نه ناوی دینه هول آنجی اول برجنگک یه مرو وقت بجی زانیار بجی ملا زانیار بدم ویجی بجین حوالا بلال بیری حوالا با زانیار فیلوزوف حوالنو فیلوزوف و فرصتم بجین رام یار Türkiye ve dibêjin düşünür hevalno. Düşünür. Me ev dikir bir hevalno. Melvede hayat nüvisan bir hak hayat nüvisan bir ihtimalle mazın vakti me perdereng video perderejdi be hayat hevalno. Hayat ne aslında hayat bir hayat hevalno. Levede çen radengin mehane. Dur radengin mehane heval. Ha و تی zaten suara evden çekerim ev çi bu havalno çalekiye ev çiye heyne çalekiye heyne ma baqasi hayati yani baqasi çalekiye heyne ya hayati ve de beje heye Hakşı Kürdiye var. Hakşı. Denge heyni. Denge heyni. Çalekiye heyni. Denge heyni. Em bevi avay hatin davya derse xavalno.
قنالا ما بشوپینن دست خواه بدن ما ام به هفره وی زمان به همسال برای بازک به همسال هاتی چی کرن او عایده ما او ام نزانن یعنی نکارن هفوکه که به زمانی هفوکه که استاتیک آوا بکن به زمان به همسال او قصبحی ام دست خواه بدن هف به هفره بکینن جه حق کری ایرو ببینیم دخواشی ده حتی درس وره امی درس لیکران بدن اولا امی در بازی بشا لیکران درس بشا لیکران ببین یعنی پاشگیر و پیشگیران ایرو ببینیم دخواشی ده حتی درس لیکران خاطری